Ka office UDHSMI hinin gemit jong galai pui terik unailar kala pentip baladan sa Ngut ki Khlad na COVID-19 ha ka Jylla ka balapan poi ya ka jingdon ki Khlad sya khat Ngut ha Jylla megliam. Uway uday Ujagadesh Prasad Shah Nrupsan Sinem Kakarta uban nariat laban ubalawan rakyat sa Nazareth Hospital ha ka lai pui terik unailar ha ka por si post sausan minmit bat hadin balates ya ula labau long positif. Sa uway pat ubala Khlad latip kerteng kum usunil kumar nrupos nem kakarta ubana jaluk para ubalakit chanigrim sa hospital ha ka janmit jong ka laipo tarik unailar bat ula Khlad no hindin ka laipo tarik unailar ha ka por kumba nyaw baji ay min. Une usunil kumar uday ubayok COVID-19 bat udon ru kiwe ki Jingpang.